Internal Audit Agency and Center for Local Governance Advocacy akomontuma boano wo mo chese bibi foforo kra no mo de ba we no Public Financial Management Compliance League Table ye no wo mo de be hye mansi ahodo na eno achi so no mo emode mo tie de ye hyehye wo so wo a ontoto ya wodie no ene se de wototo sikasem no ekoyie no ebe wo so obi abehunu se de ne e babo mu a ye hunu se de league table ne kono sana mpanyifo chese wo mo ba abeye no. Internal Audit Agency and the Center for Local Governance Advocacy aka womo entoma abom na womo apa Public Financial Management Compliance League Table ho entoma ya we ye dwumade bia impanyifo de hye so a wode hye dwumade ahodo a Metropolitan, Municipal and District Assemblies ahodo ye wo maiganemo na se de beya assemblies ahodo embu omani engo madwuma so no mba ndi bia ni ntino na mpanyifo etade se dwumade ye hye so Adom Kasee ne Director General ema Internal Audit Agency Erikoju osai ehwehwe nkomo no wo kire mu di nti a wo mo epa PMF no ho ntoma ti apese ahwe ne nti a ekosoro no ene ye sade ewe san de be ya e be hu be problem no wo no ye hu so because do na anya ade nti e be hwe ne ya bo so na be ya next year no on be ya ade and ye bia ye be ya this is the first of its kind do no anya ade going forward ye be modern na ya bo wo mu yo modern na ya interventions ye ni CLD ni other institutions ye hwe ba bia o mo anya ade no ne yetimi training so na be ya next year no on betimi aya ade. Adom Kasee ne Municipal Chief Executive ye owo Jabawe Municipal Assembly Premtobre Kasee kukumo enso wetwetwe nkomo na wode to municipalities ni nyina ne mu se okay program ye be efa sika ho kura ne the way about spend sika more especially no internal auditor no se otimi nya gidie ewonimu na onso nya gidie omu a oboa ema adwuma ekoso ewo assembly ho masika sem so etimi koyie megide se no na aboa ma ene nkunimde die we nyina ba ma ya assembly no mesa so gina ho da ma other colleagues almost nya award ni bi se we enhye yenkran ema yenkoso mbo the public purse no esan se otimi dia ban sika ye adwuma eboa ema o local community no so enya ehonfa so eboa ema development eko amanfo no and I say